Ni ngoi di deh. Hala pun kita macam lo. Deh. Mana bimin nolong mana sih? No, cengeng lo bayi kep. Udah no. Ayo, di fikir awal. Nang ni tahu ni kita beri. Nang kita long ni ku lo. Ni hang pe mi pun ning si surong di sini ku lo. Hok la unemployment lagi kak itu man wan ini tu bah ini tu kem lo. Itu pro forma selama kali no. Nilita nang grab ni nang isi tahu ni si beri. Komat pansi itu ngepang ni je mah. Komat a inglong arat tumpan komat akar biya tumpan si itum teknologi gyan ke pipe mipen dak company sita manufacturing industry ta pe claim teknai ma lake itum ning ke hang ban si claim longpo bang pan ke wan si dak kape doji po pan kali atema siksidul along ta paragraph 3 along ke toke bang pan ke long li asap ta pi long li lapen lake dak itum tribal area lalu alang litum pulo la company dolo te munit tum employment long po pula employment long po pula son thak si aprang jagirot along ta paper mill ta bilo teta halata itum karbiatum cek pi ne chujordun long olo la chujordun long olo nang thek long amat alang litum la paper mill ta inkir cek la pen Bukajan cement factory ta elitum employment pan pulo. Setanon ke elitum employment hadak long dundi. Son thak si employment pan pulo dak Assam Rifle Training Center ta wanglo. Itum lutalun long le employment ke long dunji ka pialam lo lutalut long le da. Nilita lut long le pin la. Non company wang le lote la so ambani atum ta la tum ingkai het po itum lut long le daji. Ke Georgie po bab si katiki nang ipo badi. Ane bab katiki aparte la sok tiki waren me mulok ente. Long lita me upulo kamati dake ho. Long lita me upulo sok patiki waren don. Sok katiki jiapan. Lapen ke nimpo katiki jiapan. Hanjang katiki jiapan ason katiki jiapan le karbiatum lap inglong aratum pan kilon jia ohomia tumpan adivasi tumpan rabaret don. Poisa ta duk pukende Assam government ta nang pidun bom lo kente la pen lage ambani wang we pik ta choklo lage agriculture department se claim nang po la sinili tu pulo non ambani wang po long lita pidet ji po lis si piji pata kali wala tu po pata ben lis ke sivet lo lage kachini ne chot lage kachini ne pasi laga aka prek puketin non amake miadi pata pulo te ningkan thom kep apan se ke pi la pending muchot lote la ke lis akaprek pipo halata patalo akaprek pata po alam nang tum ingraji ben akaprek ulai tekma alam te avi ejat ved lo laki condition bang yerso pima prek chat jimene pata mata condition ahut penge prek chat ji nilitum patalong karbiatong patalong ke da karbiang long patalong ke hal anung anatu ke jor arni pen labangso pata ke cancel lo putok dunangi putane tumpulo han 2016 aningkan neta la sohut em revenue ta manghu eng amat no phike thang na claim klede la si a condition ke pata condition bangke la ke larbom titami komani long budget jimene pe batu chetame jilang la ke sita list pen pata ke jat vet lo non ke list pu pat the lo amat la ambani etom phan pata ki piji akam se claim lo la ke ka siksidul ateng bengke un iluson ke non ke claim ke abinong ke la Assam government tum ke advantage Assam puke karbiang long bhanle advantage kalilo la siksidul aron kapi phukra longli na tribal kalidat tum longli na ke raiji phansi la ke claim chot la posi ni tum la ke alang li tum pulo long langkaijan no thuta eviction bom titi seta ako hala mi atu ako nang cerai bom titi ande laso eviction atham athai ambani phanwan vetik ke tum la long likhangun eloma la sini tum pulo ni tum APSLC tum phan de long lia pata pilap no nadang ni tum du thibji na la se hala ko mat mayong inur bang danang ning yedun nang pipo pudi
setan surjorong panang nije du nang pipo pu neli CM hanarjulo CM putha nang pi ma nang pipe ma pom CM bang nang thak the meeting arlo la sini tungku lo yong si la long le ka che rai nang yi ponte karbi inglong so tom pan pitip no na da la helu ke klem nang yi la ke la ili to ma nu karbi inglong to karbi to ma ki plung to jilang so long ta ki plung do kam si klem rong kan te ha long le hala pun Dimapur na tu puta hala tak tea garden do la tea garden le pape the thu rong no nante kopi por lo tea garden ka pe the da kam ka pe the ja kam claim de chirai un pokente itu mamuni tum da tea garden non ke silam the kente karbi tum ta nang pinon along le pata company wan we pin ta choklo la ke la sini tum ke la so a company बाप खेती के क्लेम जी कंपनी के नहीं तुंगे चीनी इसे क्रॉय दुंदे लगे जोंग सी बाप खेती लोग से क्लेम जी बंदे ला लोंग लिया हम फु पत्ता दोरेब लो हाला तुम लोग खेती पे क्लेम नो नंते को ला सो मुनित फन पे अंबानी फन पिया काम वेले ला ako अंबानी फन a factory bang dak claim popular isia bang ha Kokrojhar claim po people lo Kamrup district ke claim kleden people lo Nogang district along hala factory bi ingtung te den people lo Hojai district along bi ingtung te den la ke tribal atum along le back door pen anung ing hap an tu pen nang ki lut ka chong hura la Karbiang long tribal atum along le ke right tip ya phan se la ke claim na posi la ke ni tum che kroy dun de Mas Council lo lang litum pensi mai palo ke pha teng si je tong dun lo che tong lo la pen ke alam ke jasmet pet ke hala Assam Advantage Assam 2.0 al angbong alam lo la pen la dak bang ke la so Napier grass pu litum ke puji pulo te ing nara bab kali te ing nara an pula so baba bang dak ti ki po alam si peklang lo sita Karbiang Long Autonomous Council atum sita mela so proposal ing thim lima proposal ke pini alang litum dak peklang kle la so proposal ni litum ta chini unde muthe ni litum bang ke da ke chethan un lo arni si malom la social media long lo Assam Chief Minister pulo long lege do ke Karbiang Long pen di mahasao nat la si non ni krip huang bong jo krip ho ni krip huang bong ke pilwa Karbiang Long ke ambani phan long le pipu la si pini la bangso la he alam la chepe klang lo ta lang litum council so samela so proposal binong bang ke ko son ma ko an ma ko pima ke alang litum bang anang than the ta lang litum ke thana bang ke abang putin si tame aning hang atum ke dak la so bapti ki dun melo tiki dun lo pulong te alang litum long jor long puk hanso ga tiki tang ho la pena ka prek son ga tiki an rabar tiki son an ador chirui phit tang ho hanso ta ador chirui phit tang ho la so aman bang ke avelo la bang ke ale hala pen ong che di pu son si than le la sini litum ke pudun lo Karbiang la ke longli ke dampu la pen ke ambani pulote la ke longli ke chiri si hini ke kalilo Ladak jong si neli long le neli so bab tiki sita me la so bab tiki pen ke la katiki pen ke hala tuma factory ke dak ke rengun la so rengun nai pulote la tumta ame thang bang katiki dopo ame thang atiki long si lita tiki don po hat tum long chuyoron po la so lam lo matidi la seneli tum pudun ba Karbiang Long le nonamat la 10,434 square kilometer ang bong non long le ke joy ko andolang hala so long le ke joyang bong sita me monon phi monon phi over aphan monon phi son development go pinine son school sita me college sita me university mina hala hui aphan rai that be that pen ko andolang ga pime la ambani phan ki pime me jo la so long le bang council sor chichini si ke me la pen la so bang lang nai pusenil tum budun lan par sita me alang li tum phan chuning ridun lo la so detailed a project bang a proposal la bang tok pe mera ke kami me abang pu atuma phan pira halabang so puthak puthot kaching wai thu pe me jia bang phan ke claim nang ji pu se nel tum ke chuning rin CM pen ke la ke thang tum ke long le ke pipe pu si ke pu he ke cheng ko ke long le ke ambani bang phan ke pipe nangli long le tang hon li long le ta bang putin si tamya me thang long le mane chiri ke mane chiri faroi si do si tame sobab ti ki melo bolam le ta phi ana lambang ke la ke long le ke pipo la so lambang si nang klang lo
la si la so long le pipo po amne ke dak ke ko pilon la tuma factory do kok po a factory do nangi pulote main factory bangke ko korajar si doi pulo di sitala bangso factory dakta duji 100 kilometer sang bong an bangke la tum si nam pos san po metang pon po lam lo pulong te a factory doi pulote la ke ko pina sabun factory asone kali lo ke mate di the dungji ke mate di bang kwan 10,000 crore tangka si dak nang kahi jik nai pulote ko an doji ko son doji alang tum pulo la ke katik ki ji afan sita me ciri sipen ko ana suri ke piji po lam lo aku ke jorta jorun tulong alang aku council asor phanda pialang pulote la bangke dakabange kamatha nelige matha pana bangke nang pacheklu dun tong thek thela bangke la sinang litum details a project ko piloma la bang tok pe mera secretary tom phan pura pe tok pe mera ke kame me ka chini te ke lang te ka por te tom han ron si la bang so phuthak si phutho cheng wai thu pe me si ke mi pu nel tom pu